Reka twongere tubahe ikaze hano i Kinyinya, kubaza Ikinyinya hafi na Birembo, ni ahantu heza muri karitsiye nziza, uramutse uhashaka nk'inzu idahenze uraza tukayiguha ku mafaranga ari available ku bantu batandukanye. Iyi nzu rero murabona ko iri muri karitsiye nziza nayo, hafi n'amarembo ya gisirikare, hafi yo mu Birembo, mbese uva kuri kaburimbo ugera aha hantu, ugera kuri iyi nzu urakoresha amatike nk'aya 500 kuri moto. Kuri moto urumva ko atari amafaranga menshi, ni ahantu heza hakodeshwa amafaranga agaragara, ku buryo inzu yaho ihagaze nk'ibihumbi 40, nk'iyi ngiyi ikodeshwa 40 ku kwezi, kandi hafite icyangombwa cyihariye, urumva ko atari amafaranga menshi, miliyoni 9. Miliyoni 9 ushobora kuza ukanegosiya bakaba bakugabanyiriza, murumva ko nako ari akamari kandi kari mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Ngira ngo muri kuhabona Ikinyinya, ku bantu batahazi neza, urabona ugeze za Kibagabaga hariya, kugira ngo ugere aha ngaha ushobora kwishyura kuri moto 1000 gusa, 1000 cyonyine, ariko uva kuri kaburimbo ho hirya hano ku igare ni nka 300, kuri moto ni senkisa. Ni ahantu haciye bugufi kandi mu buryo mu makaritsiye harenze, ngira ngo muri kubona ukuntu hatuwe, ni karitsiye nziza cyane. Rero urabona ko umuhanda uza ukahagera nta kibazo, nta bibazo by'umuhanda. Ngwino rero uyitware iyi nzu, murabona ko igiciro cyayo kiba kiri hasi. Twababwiye ko tumanuka tukabacukumburira, tukabagerera ku nzu za make kandi ziri ahantu heza, cya giciro kiba cyoroheye buri muntu, bitewe n'aho ashaka gutura. Twababwiye ko hari ahantu dufite aho za Bumbogo ushobora gukoresha amatike ya 2, ukaba wahabona inzu ya 2,2 n'igice. Icyo kintu nawe gitekereza, 2,2 n'igice mu mujyi wa Kigali ni amafaranga make cyane ugereranyije n'ibindi. Ngira ngo muri kubona karitsiye zose turimo, ku bazi ku musigiti ni imbere gatoya, mbese abantu bahazi barahazi. Hariya ni hirya yaho za Batsinda, aho bita i Gasanze, za Gasanze hariya hejuru turi gutunga kamera, ni ahantu heza cyane, ni karitsiye nziza cyane. Aha hantu ntihakabaye hagucika nimba ufite gahunda, ariko ufite 9,000,000 uraza unegosiye aha hantu bahaguhe. Hafite pariseri ngari, hafite iyi nzu n'ikindi gikoni kiri hepfo, ni ahantu heza cyane. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.